G1 Solimakamu i vito ra channel leyi kulukumba misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla. G1 Solimakamu i vito ra presenter ya xiyimo xa le henhla misava hinkwayo. Dr. Mashaka hi lava hi nga na vona namuntlha tanihi muyeni wa hina. Dr. Mashaka hi kombela mi xeweta vayingiseri. Na mxeweta vayingiseri hinkwavo na vavukeli hi mina Dr. Sithole Mashaka. Yeah. Hi nge se nghena mhakeni doctor. Kuna vanhu lava va fambaka va kha va hisa swilo swa tin'anga. A ni tivi ku reason ku nga va ku ri mhaka ya ku i va profeta kumbe i masiyoni kumbe i vana va Xikwembu. Swi na khombo ku fika kwihi kumbe swi kahle ku fika kwihi swilo leswiya? Ya ani sungule ku swi khensa no ku no swi kahle loko va hisa swilo swo ka swi nga ri kahle. Okay. Mara vona leswi muhashi ku fana ku miyimiswa hi mu traffic mi le ku driving famba 200 ne a xikontrini ma driver traffic am overtaker ne a ku ri mutsutsuma ngopfu hi mana tsutsuma ngopfu i traffic andri se hindi nwe yeah se ku fana miziyoni anga famba kumbe ko va miziyoni kumbe ko va nyanga aku we u khome swilo swa ku loya tlha swi teka swi nga mi endli nchumu so loko ne lokulu yeah yanga chavi ku swi swa valoyi aha so loko hi noyi lokulu le a sungule ku hisa swa yena leswa kota ka ku teka swa vuloyi swi nga andi swi dlaya vanhu mara ye wa swi khoma a swi mu dlayi so loko hi big hi noyi lokulu se swiloyana switsongo leswi anga swi ti nchumu yeah se swi vula ku loko hi sungule ku lava ku hisa a yi sungule hi swa yena that's why ni komba xikombiso hi traffic yeah mi tsutsuma 250 a xikontrini ku ri yena muyimisa a hinda 2 va famba 300 afika nghena mahlweni ka n'wina ku no u tsutsuma ngopfu kasi hi mana nga hintisiya un'wana mina we hi manga la mahlweni yeah se ya tsutsuma ka ngopfu ni nga ku swi so muhashi a yi fanele ku mi teka swilo swa magona ku sungula khule na khale hina tin'anga hina magona a tinyipi hina magona a ku lapha vanhu hina magona a ku femba hina magona a ku susa swilo swo biha amirini wa munhu loko se a susa swilo swo biha amirini kumbe va mu loyile hi susa vuloyi swi vula ku gona leri ri khome power ya ku hinda valoyi se loko se mi mateketela mi mahisa swi vula ku loyi i rhume hi valoyi se va twa ku vava a va koti ku loya vanhu va rhumela loyi ku famba ya teka magona la hi ta kota ku yi getlela kahle hi vanhu hi tlanga hi vona ta kota ku va tirhisa kahle I know yeah ai loko a ni ri mchuchisi a khoto a ni mchucha a ni khoto va ya hi umboni yeah umboni lebya twala na Dr. Mashaka kuna vanhu lava va famba ku tin'anga i khale va famba tin'anga a va kumi ku pfuneka se va luzi na ku tshemba swi vangiwa yini ku munhu a jika tin'anga ta ku talo a nga kumi ku pfuneka naswona loko munhu a ri ka xiyimo xexo ma kota ku n'wi pfuna n'wi ya ha kota ku mpfuna lexi nga ko kuna mistake kun'wana lowu endliwaka hi tin'anga na munhu u fika ka nyanga ina 5 years kumbe 4 years a karhi a lavana na mintirho a nga yi kumi ye nyanga le ina murhi wa lucky muhashi swa hambana murhi wa lucky na murhi wa ku susa swilo leswi swo biha amirini wa munhu a yi nchumu xin'we miri mimbirhi se vo tala loko munhu a fika a va sungula hi ku susa lexi xi endlaka ku ri a nga kumi ntirho no va sungula hi ku va ku hayi laha na murhi wa ku kuma ntirho ko murhi wa like teka u ya hlamba ta kuma ntirho kasi i hlambela henhla ka leswo swo biha leswi va nga mi chela swona kumbe va endle so va teke mikwembu ya ye va yi veka kun'wani se ya mfurarela ambi wo khizama ambi wo phahla ambi wo tirhisa mirhi leyi i nge tirhi mikwembu yi nga si amukela swi fana no nwa tiphilisi hi byala aha kumbe mumunuka a suiti le xikarhi ka plastic mi nga si khipa plastic leya mi chela nungweni na plastic mu ta yi twela kule xichukela mana a yi twakali kahle maka ku suiti leri laha ri ndzeni ka plastic se swi fana swo leswo u fanele ku munhu a fika xo sungula u vona kahle we nyanga u vona u nga byeliwi hi muvabyi we u mhlamusela ku no nkinga ya we i va so na so u tshama vona leswi na leswi u tlhela u mu byela na ku
a yi khale u hlambile hi murhi wo karhi wa ku hlambisa hi muxaka wa vusona a ku siyavuma u ri wa ha ri koho kaya a ku siyavuma ku ri murhi lowu a wu tirhi wa u nga tirhi no a wu fanele va susa lexi u fambaka na xo kumbe lexi va nga xi veka kumbe mikwembu ya we i ku fry ku langutanga fanele i vuya ka we kusuhani va ta kota ku nyika murhi lowu u ta tirha vhela swe leswi hi ndlela ya ku pfuna munhu u ta pfuneka munhu. Okay. Se vo tala va nyika munhu murhi va nga mususanga swo biha va nga langutanga ku mikwembu ya ile kwihi va tele vanhu va ku tirhisa vutivi ka tin'anga. Tin'anga to tala vhela va tirhisa ku ri na swi tiva me khale ni ri nyanga kasi that's why hina tihlolo un'wana na un'wana munhu a fika ka wena u fanele u cheka ku ri i fanele ku mpfuna hi murhi wa njhani. Un'wana u nga hlanganisa murhi u chela mafurha tinghala na timhlovu na yini u kuma ku loko se u nyika munhu luya mikwembu ya yehe a yi lavi nghala mirhi leyi yi nga chela mafurha ya nghala ka yehe yi nge tirhi mara ka un'wana ka khosa i tirhile mara ka Chauke swi nge tirhi. Se hina problem ya tin'anga ta ku va tshama na baketi rin'we ra murhi ra Lucky hi Chauke hi Sithole hi Moyana hi Sibanda hi Dluwayo hinkwavo va hlamba hi murhi wun'we ene leswi nga cheliwa ka murhi luya kuma ku mikwembu yin'wana hi swi lavi. Se swa endleka loko u famba u kuma tin'anga ta ku fanele to tiva ntlhanu wa to u ta jikajika u tlha u karhala ku hey meni fambe ngopfu tin'anga ntlhanu wa tin'anga kasi a wu famba nyanga yin'we mhaka ku va tirhisa swilo swo fana. Se hi nawu wa vun'anga u fanele ku munhu u n'wi cheka u vona timhaka ta yehe u cheka na ku mikwembu ya yehe i lava yini loko ni n'wi nyika murhi lowu swi ta famba na u nga si n'wi nyika loko se u n'wi nyika wa swi ta ku swi ta ku lungheni. That's why van'wani vo tala ku va fika ka hina hambi u mu chacha mali u mu byela ku nyika mali leyitsongo mina na van'wani vanhu va taka ka mina fika va lava ku pfuneka kuma ku i khala tsutsuma ngopfu ni ku ni nyike 7 rand 7 rand ya 7 rand ka yi nga xavi xingo ni ku ni nyikeho a ni nyika ni mi endlela murhi a famba a ndzhaku swa 2 weeks kumbe n'hweti timbirhi tinharhu a vuya ku hayi swilo swa mina swi famba kahle hi mhaka ku a ni swi tiva ku ni ta mpfuna. Se loko u nga swi tivi ku ri munhu loyi ta pfuneka u ta fositela ku loko u nga ri na 5,000 nge ku nyiki ene a tlhaka ku why mhaka ku a ndzi ku fana ku sorry a hi xivutiso xa n'wina no hlamusela ku fana ku munhu a fika a nyangeni i ba tihlolo i ku wena u na famba na tokoloxi a ku siyavuma a ku i khale u famba tin'anga u nga pfuneka siyavuma a ku mintirho u yi kuma ku siyavuma ku satanga kowa ku siyavuma a ri na mali ya ku dya u hanya hi ku kombela a ku siyavuma a ku nyanga ni kombela ku pfuniwa u ri no ni lava 10,000 rand a ku no ndzi na 2,000 rand leyi mi ni pfuna ndi ya endla ni ta vuya ni mu hakela a ku no swikwembu swi nge pfumeli kasi leswi swi nga vula ku meni hava mali kasi i mani kasi lava nga vula ku mali leyi ni hanya hi ku kombela kasi a hi swikwembu. Se why a ala so wa swi tiva ku mirhi leyi a yi nga ta yi nge tirhi se loko a yi nga tirhi mirhi leyi a nga ta vuya kasi loko u swi tiva ku swa tirha yin'wana na yin'wana wa pfumela wa swi tiva ku i ta vuya. Se swi endla hi swilo leswi u fanele ku nyanga loko u nyika munhu murhi u va sure ku ri mirhi ya me ya tirha. Okay. Ni nge se rivala ku na vanhu vo tala masiku lama va bomba hi tinyoka mi kuma ku munhu u fume swinene wa ku xi na nyoka yi xi hlatela mali ndzi ni twa na un'wana wa valava ku yimbelela va ku duma swinene a kha a trenda ku i na yona nyoka yi n'wi hlatela hambi 50,000 siku na siku mara yi lava ku dya huku every day. Loko yi hlata mali yi hlata yi ri mali ya maphepha kumbe yi hlata yi ri njhani loko va ku munhu i na nyoka yi hlata ku mali mara wa yimbelela wa ya yimbelela i lava yini loko a ya tigigini va mu nyika yini va mu hakela yini va n'wi nyika mali a ni swi twi leswi a mi hlamulaka kahle ni hlamuleni i na nyoka leyi mu nyikaka mali mara yi eka tigigi leti kasi va mu nyika yini mali miliyoni bo 30,000 25,000 rand a tshika nyoka ya 50,000 hi siku kumbe awara ne a chela petrol a nyika na nkarhi wa yena a ya cina henhla ka va rini lexi xa ku cina va cina ko stage a kuma 20,000 rand no a ni nga ta ku wa hemba ni ta ku no u phazama a nga hembi wo phazama ba maka mutiso ya laveka ndina 40 years makume no 40 years sweswi ndi ri nyanga mafita ku ni munhu wa la humaka Mozambique hi famba ngopfu Mozambique ti matiko mo tala ndhawu leyi nga khoma mirhi ya strong
xikarhi ka Mozambique, Zimbabwe, Tanzania, South Africa, Swaziland, a ni ku matiko lama nga rindzeka ndhawu leyi hi Durban hi Musapa a va ndhawini. Number 1 hi Mozambique, Musapa, tiko ra vandhawu la ni humaka kona. Hi number 1 hi Muri ka matiko leyi nga mahlaya hinkwawo lawa. Number 2 hi Durban. A ka ha ri na kun'wani laha u nga ta kuma ku va na murhi wo strong handle ka Musapa na Durban. Ma ni twisisa ne? Tindhawu teleto ni ti fambile na va tiva hinkwayo hi maxaka ya mina. A yi kona nyoka leyi yi hlandaka mali. And then loko mutwa munhu a vulavula hi nyoka ku ri loyi i na nyoka hi munhu lowu ka a nga ri na mali la xanisekaka. Xisiwana xi tiva ku kamba, xi tiva nyoka, xi tiva ku ri u dlaya vanhu u kuma mali, swi tiwe xisiwana. And loko tlhela u ti vutisa ku i na plan ya ku mali yi kumeka njhani, why a nga swi endli a va na mali hi mhaka ku i le ku hluphekeni. Mara mi nge mi kumi munhu u kuma ku vanhu i na timolo ne, i na mavhengele, i na swilo hinkwaswo. A ku no nyoka ya fumisa, mi ta mi byela ku no swi lava ku u tirha u va na ti-connection. Swilo leswi swi koho swa hanya. U va na murhi lowu tirhisaka ku vanhu va vusiku va nga ku pfali swilo swa wena, va nga ku ambanisi na mikwembu ya wena. U rhandzwa hi vanhu hi murhi wo hlamba hi wona, u tlha u tirha no u ta va na mali. Mali leswiya swa ku ndzi na nyoka, nyoka leyi hlanda mali, leswiya u va nta ku yimani i copa ndlovu hi xibalakadza i ti hungasa leswiya a swi koho. Loko mo va na plan ya ku khoma lotto ba makama mi nge nyiki munhu un'wana. Mina maxaka aka baba, mina maxaka aka mamani, mina maxaka lama nga teka kona, mina vo malume, mina vo mani, hambi ka n'wina mali yi tele mi ta nyikela valavo murhi luya wa lotto ku ri va khoma tilo va nga ha mu kombeli mali ya n'wena. Yes, loko mi ri na nyoka li hlandaka mali hi nge voni xaka ra n'wina ri hlupheka, mi nge yi ka tigigi mi byela va tigigi la ku mi tlanga hi nkarhi n'wena tira mi ta teka nyoka mani tshika swa ku yimbelela mani kumbe yimbelela mahala ha hakirisa. Se loko a humesa ngoma ya yi lava mali a ya ka tigigi i lava mali la ina nyoka yi mi nyika ku mali a nga tiranga o phazama a nga hembi. Se lava va ku lava tirhi Dr. Mashaka. Hi na mirhi leyi va nyikaka ku va hlamba. Vanhu vo tala kuma ku va dyondzile va na ti maphepha a vo ti-degree ti-diploma hinkwaswo, mara hi mhaka ya swilo swa vusiku kumbe swilo swa ximoya swa vuloyi swi va pfalela ku ri va nga kumi mintirho ha mona. Se hina loko va ta ka hina u kuma ku munhu i dyondze ngopfu a mutini, loko va lava vanhu va rhumela ti-CV hambi ku va la timolweni va rhumela ti-CV ya va yi teki, va teka ya luya wa grade 10 lava nga ta tlhela va mu teka futhi va mu dyondzisa va mu yisa ka course ya vona hi mali ya vona, mali loyi a nga endla khale course a va mu teki hi mhaka ya badi. Se loko a ta ka hina hi mu nyika murhi a hlamba kumbe a orhela kumbe hi mu tlhavela swi ye ku laveka yini a mirini wa yena kumbe na mikwembu ya yena i lava yini. Se hi mu nyika murhi a hlamba a endla swilo leswi a kuma ntirho a tirha. Lexi nga kona loko se a kume ntirho va swi thola ni le ku tirheni mana a posi ya mina i le hansi ngopfu kumbe mali ni holaka yitsongo ni kombela mi nyika murhi ni va na promotion ni kota ku hola mali ya ku nyawula. Swi koho swoleswo mara swa ku hina hi nga teka nyoka hi mu nyika a leswi swi vulavula hi munhu wa ku pfumala leswiya laha u ka a na swilo swa yena a nga ta vulavula hi nyoka a swi koho swa nyoka na swo twisisani i teka nyoka yi gaqala ne a ku tanani ka mina ni ta mi pfuna mi ta kuma mali nyoka kasi wa lava mali ka vanhu nyoka leyi kasi yi ku nyika yini ma vona ku a yi tiso hayi vo phazama a va hembi. Swa twala hi nge se pfala namuntlha hi ngobe hi talelo ngopfu hi mahungu hi nge se pfala. Ku na vanhu van'wanyana va lava vanhu like va ku rhandzana na vona kumbe vukati van'wani va byi kuma mara loko va byi kuma swi tlhe swi nga yelo swi fa kwalano. Problem yi va yi ri kwihi and va pfuneka njhani? Me i khale ni tirha hi vanhu ni hlambisa vanhu va kuma vukati va kuma mintirho va kuma vaxisati kumbe va xinuna, mana ku na kun'wana u kuma ku problem ya ku nuna loyi a nga mu lovoli a hi swa ku sati loyi i na badi i kume nuna na ye i na badi va mi endle swa ku a nga teki n'wansati. Se i ta fika ka we a ku tshika a ya ka un'wana a mu tshika ko fana na munhu wa ku a nga voni na lowa mbebe wo ka a nga koti ku vulavula va tlanga bolo va hlanganile phela luya ku a nga voni loko u raka bolo i ri hinkorile andi a nga swi voni ku tipala ti le kwihi and na luya wa ku a nga koti ku vulavula
ku ri a yimisa voko ku ri no bolo a yi koranga Yeah. loyi lwa bofu a nga voni va ta gcina va endla yini loyi a raga na ya ku golo a raga na ya golo hi ku hlangana ka vanhu va tibadi nuna va mi endle swa ku a nga teki sati va mi endle swa ku a nga tekiwi se loko u va na badi ya ku hlangana vanhu va ku fana na wena u nga gcina se u va na vanhu va ntlhanu na vubava vo va ntlhanu mara loko se a ta ka hina va tihlolo hi ba tihlolo hi cheka ku lexi xi endlaka ku ri a va na badi ya ku hlangana na vanhu ka va nga lavi ku teka ku nga va hi mikwembu ya ka vo kumbe va loyi ye kumbe va loyi loyi a nga loyi a mi lavaka loyi a nga mi nyika n'wana a mi tshika hi vona ku no mistake u laka xisati hi hlambisa sati loyi hi tlhela mu nyika murhi wa ku vuyisa mani nuna hi mhaka ku loko mo mi nyika murhi wa ku vuyisa nuna a nga si hlamba lexi xi endlaka ku ri a nga tekiwi xa ha ri koho emirini wa yena nuna a nga ta vuya se va tele vhela muhaxi va famba tin'anga va lava ku vuyisa sati kumbe nuna u kuma ku a va vuyi kasi a va susi lexi xi nga hlongola sati kumbe xi nga hlongola nuna emirini wa yena a va xi susa va sungule ku vitana mani sati luya kumbe nuna luya mirhi leyi nge tirhi kumbe i tata kan'we ka wena nuna luya kumbe sati luya u vhela ku ni vuyile a wu kwini a etlela kan'we 2 days a tlha famba why lexi xi hlongolaka sati kumbe nuna xa ha ri mirini wa wena murhi wa ku vitana wa tirha mara xa ku wa ku a tshama i nge tshami mhaka ku we ku na lexi nga tshama na wehe xi nga va xi ri xa munhu wa xinuna u ri wa xisati xi nga va xi ri munhu wa xisati u ri wa xinuna xi ti byela ku hi nuna wa mina se ku ri mirhi leyi i tirha u fanele ku susa xo lexo se u ta kota ku nyikiwa murhi wa ku nuna loyi a vuya wa vuya swa twala mi kumeka vito la hi nga pfapfa ku nga tshama kola hi le Jenfest Jenfest ka Sekhukhuni Vereeniging hi la hi nga tshama koho mara ni tirhela a Jenfest ndi va Thembisa ni va ko hi ti Sunday yin'wana na yin'wana ni kumeka a Thembisa hi wa vumune ni kumeka a Zanini ka Mhlava ka JB section hi wa vuntlhanu a Polokwane 78 Paul Kruger hi Mgqibela ka Njaka hala ka Bungeni hi va ko mara Bungeni na Bochum hi cinca masiku Mgqibela loyi hi hala Mgqibela loyi hi hala mara vanhu vo tala loko va lava ku ta ku falisa swa vanhu va mabusiness swa laki leyikulu i khale munhu a yima ngopfu ni rhandza ngopfu ku ri va tala ni tshama koho swa ku la xin'wana na xin'wana xi koho la Jenfest se ka tinomboro ta mina va nga ni kuma ka nomboro ya 073 20 98 376 va ni kuma kwalano eka ti WhatsApp ni va koho na cancer hi fikisa sweswo amakumu ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi khensa na le ka muhumelerisi wa hina hi khensa swinene Dr. Mashaka namuntlha a ni ri na energy hinkwayo a ni rhangi ni dya so hi khensile thank you Fine. I'll do it myself. Takata Studios, home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.